Good morning, ladies and gentlemen, respected dignitaries, esteemed guests, former footballers, football players. I would like to invite Ragailong Cultural Song and Dramatic Unions to present a beautiful dance.
goi ta kangan mak na tayo na ton ko eh. Katanda ko asay yung program chief host na pamangan po tanggap arin ko mga Honorable MLA 15 kay AC to kindly come over to the dais and occupy its honorable seat. Please join me in welcoming with a thunderous round of applause. Now I request po from Henry, Honorable Former Minister, to kindly come over to the dais and occupy his honorable seat. Mấy cái nó tạm cái nuôi rồi không? Katanda ko sa itong guest of honors na bang lalo na may buwan pa may former deputy mayor Ifal Municipal Corporation kamay dini dahil sa bang lalo hanggang huli. I kindly request po kay nga lupa may nanggapo Ragailong pay kamay dini dahil sa kabang tulaga ng zamay. Please join me in welcoming with a thunderous round of applause. Katanda ko po, katanda yung pangay na po Ragailong pay kamay dini dahil sa kabang tulaga ng zamay. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming with thunderous round of applause. Katangko Lu Purnima Ka may Bui President Ragailong Women's Society. I kindly request to come over to the dais and occupy her honorable seat. Matangko asay dong guest of honor sa babamay po kamay ning Tozao Interim President Ragailong Cultural Song and Dramatic Union kamay dani dahil sa kabang lalo ng Jangoy. Kamleng may suna asay itong President po ginayong kamay President Ragailong Youth Club kamay dani kabang lalo ng Jangoy. Ladies and gentlemen, please join me with a thunderous round of applause. We shall take a moment to give a presentation to our dignitaries, to our chief guest, Paulo Sadiko, Honorable Deputy Chief Minister, Manipur. Ladies and gentlemen, as a token of our love, respect, gratitude, we shall now have a felicitation for our Honorable Chief Deputy Chief Guest Paulo Sadiko, Honorable Deputy Chief Minister, Manipur. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause once again. Ito naman pa tayo ng gagawin ko. Katanda ko sa itong chief host na pamamay po Tangjam Arun Kumar, Honorable MLA 15 kay AC Kamaitini as a token of gratitude and appreciation. Memento represents from Tangjam Hoyin. Sir, we are honored by your presence. Please accept this ROIC memento and soul. Medyo naman pa tayo nagkakalodo ko. Ladies and gentlemen, medyo naman pa tayo nagkakalodo ko. Katanda ko sa itong guest of honor sunabang lalong
Paul Okram Henry, Honorable Former Minister, Kamaitini, as a token of gratitude and appreciation, memento present to Lokang Sanghoy. Ito na bantataan sa tuloy ko. Ito na bantataan sa tuloy ko, ladies and gentlemen. Katangkakaw po, may buwan pa, my former deputy mayors in all municipal corporations, Kamaitini, as a token of gratitude and appreciation, memento sa Lokang Sanghoy. Katangkakaw po, kay ngamlong ka may namgang po Ragailong bay Kamaita, as a tokens of gratitude and appreciation, memento present to Lokang Sanghoy. Ladies and gentlemen, may na bantataan sa tuloy ko. Katangkakaw Lu Purnima ka may buhay President Ragailong Women's Society, as a token of our gratitude and appreciation, Kamaitini, memento except to Lokang Sanghoy. Katangkakaw po, kakangay gotang may nampo Ragailong bay Kamaitini, as a token of gratitude and appreciation, memento except to Lokang Sanghoy. Katangkakaw po ka may Ningtozao Interim President Ragailong Cultural Song and Dramatic Union, Kamaitini, memento except to Lokang Sanghoy. Pagling Miko po Binay Lungka may President Ragailong Youth Club, Kamaitini, memento except to Lokang Sanghoy. Today, katanggaw ni na ba may welcome speech and keynote address by po kay Nailong Kamay, President RYC,
tao ốc tao cái gần balalo khang thì thay na bame ngasi yamna nungairaba yaitharaba ayuk numit jo mahangna pibire ayhak kiso yamna harawo numit hangjare yamna nungai yamna harawzai aduga weather afaba pibiba idamakso sobo thagale ayhana hoje ahan mamaktada lebi aiba dais the family ba respected chief guest Paul Rossi Diko Honorable Deputy Chief Minister Manipur Kai Khonaba Uchare ani Subada Chief Host Paul Tangzam Arun Kumar Honorable MLA Wang Khai Leslie Kai Khonaba Uchare Om Subada Guest of Honor Paul Okram Henry Honorable former Minister Kai Khonaba Uchare Mathangda Pau Maibol Pau Mai former Deputy Mayor Imphal Municipal Corporation Kai Khonaba Uchare Mathangda Pau Ragailong Ka Mai Namwa Pau Ragailong Pau Mahapusui Kai Khonaba Uchare Mathangda Pau Kakhangai Bunthang Mai Nam Pau Ragailong Pai Mahapuso Kai Khonaba Uchare Mathangda Pau Ka Mai Ningthau Interim President Ragailong Council Song and Dramatic Union Mahapuso Kai Khonaba Uchare Aroi pada Pau Lu Purima Ka Mai President Ragailong Women Society Mahapuso Kai Khonaba Uchare aduga imangda lengai ipa ahalaman sing lai guru sing ima iben sing aduga special invitees arap padigi anak padigi lengai ipa puso harap tayamba welcome I happy tarap tegi pijari adu media ki puso welcome tawjari aduba lengai ipa kungi mayam puso harap nungai ba welcome nolokpa Kai Khonaba Uchare hojik mathang sidi aihakna keynote address wahi amani dangna haijage ngasi ki numit se mi mayam na thange ngasi se 75 year platinum jubilee 2026 ngasi April di tang kunturuk numit ni sa thagadawa kuntaret hayang pau aduna RYC yamna kui kraba 1947 digi swabi tawraga ngasi pau mathang sum ahal laman digi uduna lapani aduga laikhida basu yauki aduga ekhoi RYC da pioneer da mi se 36 lay 63 sorry 63 lay ta mi amakha ta abji ma lay adai di laikhidra bani aduna yam dongai ahak na ahad makta tamingi youth club imai kai ahak na mayam da mu tamjage youth club
ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯔꯒꯥꯏꯂꯣꯡ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯌꯨꯠꯇ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ 22 ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯒꯥꯏꯂꯣꯡꯅ 1975, 6, 7 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯖꯨꯒꯤꯟ ꯁꯣꯔꯦꯟ ꯂꯛꯁꯃꯟ ꯃꯪꯈꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗꯁꯨ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 60 ꯃꯤꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯍꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯐ ꯑꯄꯨꯝ ꯉꯥꯡꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯤꯅꯣꯠ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thôn Cô Thế Bầu gây là lông cả mấy President RYC Bầu rồi welcome speech đi keynote address ilo mấy căng ta Bầu ta căng ngặt bằng là đái là Thôn Cô Thế atau các bạn tất kê mấy sunai ngay na ba mấy 1 minute silent prayer for the departed souls. Ladies and gentlemen, before we proceed further on this historic Diamond Jubilees, let us take a moment to remember the pioneers, founders, members and well-wishers of Ragailong Youth Club who are no longer with us but whose visions and sacrifices built this 75 years. May I request everyone to rise and join us in observing 1 minute of silence to pay homage to the departed soul. Na tao tu may go na rin makan may chakong sumay unsugan tao ko ni may go na nugar rin to may suna kani go yung bumangi ti kau kandi kau chu sa na pam kha may go na rin kalum chak lo ko.
Thank you. I request everyone to please be seated. Now, moving on, we have brief history of RYC by Paul Maringmay Gaingamlu, former RYC Education and Literature Secretary, to take your time. Paul Chakong Sunaba may Paul Maringmay Gaingamlu may da kagal pangalong ta hay na may. Ngasi yamna nawai khaba harau ta yamna pangtholi ba Ragailong Youth Club aina ni thonba sigumba club asi chahi umra manga sobagi Platinum Jubilee pangthopagi nimit asida function sige si Deso election piriba Rosa Diko Honorable Deputy Chief Minister Manipur Club ke megai degi harau tayamna phokok jari mathangda Chief Host Paul Kangjam Arun Kumar Honorable MLA Tupin Wangkai AC Mahakosu harau tayamna phokok jari Nana guest of honor the Paul Okrom Honorable Former Minister Manipur Matangda Paul Maibon Kaumai Former Deputy Mayor Impan Municipal Corporation Matangda Paul Laingam Dong Ka Mai Namka Paul Ragailong Pai Matangda Paul Kanggai Gon Thang Mai Nampo Ragailong Pai Do Punima Ka Mai Poi President Ragailong Women's Society Kami Pau Ka Mai Nithong Song Interim President Ragailong Conference Song and Dramatic Union Kami Sanjam Pangsanjam President Sona Kolab Jam Ambam Pau Gainai Ka Mai President Ragailong Youth Club Kanabaita Sangthobo Mai Sai Kani Merajanga Nisam Kuna Lautana Ragailong Youth Club Anubai Galau Pena Kum Thaigang Metro Major Pari Hai Aita Laro Dukong Dan Gantiro Mai Lai Tap Tam Ko Pol Ka Ron Ta Thangko Meda Lam Thai Mong Mai Lam Lung Mong Mai Airina La Thai Maxini Airin Tong Tong Mai Airin Thai Ro Mai Airin Ro Mai Airin Soro Mai Megen Kumna La Gadai La Kumta How Kumi Jum Golden Jubilee Kong 1998 Kumi Dai Na Shukumi Jum Kamong Kanagate Mai Kotini Kai Jum Pari Several Form Lakten Atawni Kuna Several Tetina Kasyo Papat Siksyan Mo Kasal Kagina Kitilana Pokpa Kamsukan Tuni Ako na may kumijom Mung Kawai Lagay Pero ang Kawai Ano ba na Tao Galao Suna Taitaw May Monthly meeting Raga Youth Club na Monthly meeting ay 1960s ko Lagay Pero ang may Ano Taitaw Bilang ko Tingkong Kaya Dagday kanay po daw ay kung pataw may gan ko hay tao sabo may kulab don thao mi hay may gan ko cái đàn dagday kanay po may po to ligday kita kung ko din na may gan ko tay masay lao bong kon sito tao jan po patuan lan jin po si mayroong kabon may tao ling bom may kamay kin may jom Don thao mình không có giàu có mình cái thứ tao có tiếng cũng 90 mà nhà thế này có tôi là gì còn người ngồi hết mấy cái có tiếng cũng lục bông bông lục đầu lục bông bông lục không có mình đến à còn nó bông con gì mà xin mắc tung thọ members là nó gọi
công ty giáo học thế này nằm cả nào nó bông con sini cái nào lao bông con sini cái lớp khát nói mong nổ cái cái nào số vấn đề của người là mấy cái người ninh thảo nào ninh tông nào cái lớp đón thảo của mình phải nó sinh ra sẽ lấy ra cái lớp đón thảo đó cái nào anh sẽ lấy ra player cái số này athlete cái số nào lấy ra bằng sân khấu ai lấy cái mà làm hành động của người ta ninh còn phải thông qua cái đó đón thảo đó người ta 1947 को दोन था होते ना इन्हों के थाई गम लेना 1960s को लगाए रहो LPS को उनको तय तो मंडी मीटिंग ताऊ भाग नहीं तो है लंडियन जाए थे पतन पॉकिंगों कमेंट एक्सीडेंट हम को मिलकर होता है जुमांग चांग लंडियन जाए ना कम सुन के हाई स्कूल का होते कमेंट मंडी मीटिंग meeting convention comme ça mais mais anu ko lao ko school laga school di comme na o ko thai na to anu ke ti do me na ni ko lao tong tong mais te tin diam phen na sa me ku ni me so sa me education sa me ko comme na phen na e comme na me ko me jo mấy cô mới dùng gần khởi nào là những cái là phải nó cái tàn nó đó là sao mình thôi bây giờ là tự tự làm được có education có thân tình có mấy cô phải phải nó là thật sự nó ở đó anh người sai kita buat hamba mayar nasi di pangsan nasi dah si gas ke ayah belum jaga kan okay director dengan jaga gaya na ayah jaga ni lagai ni jom kalau cina 1947 dah lekar ni aku yang ngan oi na 1960s ada itu oi monthly meeting hai na ek tau mata madu ke presiden na lantian nomor nungda napung tarik dah lantian pai ni monthly meeting ni ek cat pa aku cuma tahu dah angang oi bagaimana mayam dugi mading thang paman ho dan tiang si terusin pun makan dan kendal si thal lega meeting tahu ho ni siapa kan mi yang mana te mi aina sama kan pada mi kontra aduh yang waktu ni pun masih ke pun matam dah kun ke sabot thawangi ni sultan bagi koi ke do nan bagi si tu bagi matang ni kan ni angang oi bani na chap cha na di hai bang mandre si kum bawa kan sumai na kan laga mo ko na taw ka si yam na tungi da mat kan na bani na kan ni ai na ngasi ngang ja de si su matam adu ki miyam na kalok lingkat bi bidagi football player ma oi na volleyball player ma oi na handball player ma oi na athlete ma oi na sumai na sports person ma oi na tàu cái đây mình nhà mà mang đó mình sẽ được là cái mà năm giờ khá ngang vì vậy là cái thành ra sẽ đi mình ngang mà hiện có số hay mà đi thành sẽ không được đến đâu chỉ cũng có mình cần bắt chước không được chước yam na luôn nan bagi cái không đi oi basi oi semai na oval shape đó thì nó có oi mà tầm mà đóคนเก่งโกยมาสิวัปันโอ้ยนักโกยเลยทำเนาะมาดูกี่วัปันดูโหไม่อยากว่ามาดูกี่จักรดูโอ้ยน่าอินคนโกยแล้วก็เลยเนาะอินคนโกยแล้วก็เลยมาดูนะวัปันสิโหไม่อยากดีโอกจังไม่อยากดีจังจะได้ผ่านเราเลยก็ตัวมาทำมาดูกี่โอกลอยบางกังบูนะ1960 61 62 63สหิมารีมังงะสิโอกyam na yon bagi ok tara yon ba tara mathurian ba first prize second prize third prize tigre pulling forward pa matang da lupa ani lupa hom ama makhai sikum ba pi raga pulling forward pa ge ama he to ni madu ki matata ingon koi ba chisu ingon si kana na kada na koi magi matam du ki angam si mayam na hai nei hai koi ni sumbung du hau tre angam si es Ragailong ki angam so do ai na hai na kai na han chang si do wori tong ni
Sigumba yung fazana koiba mi da price he upi ba o loibagi he yung bang matamda sa higi yam da yung do price he pi ba adu matada yung kuding se lo nan bagi akoy na sum khangabada thai na de jinga ge yung adage se ge yung koi udri ige yung ge matamada da wai tai se sik nan na tai bu mung khra umi ba wai tai ma da kullaga su magi akut atong si lai ga su yam nan na yam ing na lai ba matam koi khra yung ali hum koi bu se sumada lagairong ko bu kon sina lu nan bagi de o yam loi bagi de ingol jana koi bagi de le su koi na 1964-65 ta thamai ban English pun ta ba dam da koi ge khura ma club ki secretary am la ni ma na second to na ga he la ko ge no na sam khan la ma ya na attendance check to bani ai koi se school ba na ka bra ka da bra ai na check to bala bani no mai to da na school ba na ka ba ki ai wa mana su pi ya Puning thogat bagi keno se yam na madam de club ke member sing na yam na harang na honna ba sikuba matam se da football se 1975-76 da junior haina da koi sana ba hojaki senior de junior de senior e ka ra senior phawa koi sana ba hojaki Sisipit ki araw nungay ba dugumba matang do pangroy ay di matang do Manipur ke sisipit asam refal sokar tinda nagairong RYC na tuwi ni ana hay na si Manipur matang do pundin din ki ba matang do da kay sana mina ba manda din sinbiri kay ikay na ba kay Surendro kom mantak katsing de gini adage Jugindro ko mantak katsing de gini adage Lakshman na khra ko laga lae makhoi mayam sina khon na sigi kalak che pokhat pi banana kala abidi makhoi na yam na katsing de gi mantak de laga sina yare tu na hawba hawtaba nungay daba Tiga dana makoy na yam na kazana loy na bido na makoy ni junior ni na senior sisi pawa sana ba phang matam madu da makoy Manipur si yam na sana kona bada dum thawai yawi admai to na to bagi tanja du da Ragailong women singsuju Lepi singsuju koi Manipur ki women ko tournament si thoga koi so participate toga kele toga sana ba hoki matang de ki lepi masa sing aje loina ma ki na ba gun kai pan da na ya na loina tang tong na khare kunda pan biao ma pan da pan biao matam de ki sana ba si koi na jam yabai loina na 77 78 aduai da volleyball koi among tournament yang sai club ki waina adage volleyball sana na handball chu mo sanai handball na mo Canada wang khai na ison ground da koi sanai matam aduge Ragailong yu club sina participate to ke ba sigumba tournament to ke ba mayam sin koi na angang oina to ne sanai ni na football sana ba si football si yam na pa na ba TV ki football si yam na pa na ba game ma ni football sa ba matam da koi si sana ba ball lai ba ngam da na no ba to ka na no ba akai ba ga do to ra ga sana ba hong ki ba the mind do na ko
under 5 feet ka ano matamdo di ang tawagin 5 feet ka na sana ba sila tournament si kadai to no ka re and sana dan ako di ba adega kun siam na football sana ba volleyball sana ba tay di sana ja daga so ground di phambangam da ba matamdo da ai command da complex manung da ko volleyball ground na siam nga sana da mi si ko di hek nakan sida 1960 7 8 adwaida football ground masama kumi ansana sanaba ma thanai adagi tikru party ek makha thangbaga lamhanbaga sanaba mu thanai remind of dana sege kumal lamba to so ko mo sanaba uzai sanai remind of dana sanaba ko se khun gidi polo ground playground se amud phau khamangam da lawdam da adana sumaina sanabadagi football sanabadagi mathang magi matamdo ni sanatana koi se mutiya tawna ba ri mathang koi jadona Ragailong gi oiba jadona trophy kan sanaba da champion oiba sikuba tournament masa ka so yamna sanaba yaw kai adagi athletics so koi ke club ke president ini ba kana si koi naw se mana manipur ke athlete marathon da si laga club ke incha porakhi ba adege hoji arm wrestling ke asian ke da champion ba club ke pauline long mai haina mayam se khabar da thana be mani ma la so samana tawra incha porakhi ba Ragailong youth club ama leibadagi magi production yamna leire haina hajaningi adu Ragailong youth club ki makhada koi schooling se school ka ba matamda anang sinse class 1 dagi na 10 thaba free coaching pi ba class 10 thadam dai da coaching ka taw laga thada hanba sigbo mayam se koi youth club sima yam no hana daga la ko madage manunga ukai kena se Ragailong club se yan hana thonda matam de minuthong ko boy club 1947 haina ning thong la do phom ta ada mathang ga mo ya re ga mo minuthong ko boy yang club haina mo ko amok mathang ga Ragailong rong mai naga youth club 1964 da mo ko le 64 da de matung da mo Ragailong youth club haina mi si me na masi ko mi yang ananda pangthong di ba de sa na koi na sum inglaza badala education da thawai ya na hana diba manlu meeting tawrapa lo nan meeting thawam da ya na thawai ya na hana ba ade game sport hana diba adege agriculture da jogoi isha ya na thawai ya na jogoi isha competition da Republic Day ke jamata yaw kiba lege sisar kana jagoi tha kiba chekba mayam se khalo la ke daga lut kala si yan khon gi jamata jati gi jamata ya na thama ya no hana bi hai si koi na khanjai ono lena na ko ge 98 kena 26 power se 98 power se andege kana se manu da golden jubilee yam na chao na pangtho ga manu ge wani sedena ga phom ta ga ada 1998 ke 2026 power se Ragailong kon se ge yam na tagat ni ngai ni ko ge club china Hawaya no kana ki ba
free coaching class 1 to 10 adagi football sanaki football yam thawaya na tournament ate adagi under 5 feet ke adagi mini football soccer honaki ba adagi basketball sanan ke ba na sinda adagi matam dagi felicitation pathopa singo function masa adagi government sports na makada ta go ward participate ba adagi medical ke maramda kunna sida na ya da ba tin kan sang na ba tin ka ba hina chai ba pa adagi matam dagi social service do na thanda social service tawba adagi khungi mai nong pri ya da ba ko ba sim ba na mu sanjin biwa adagi jelengro jadona memorial painting competition he panthopa masong ni gajilo macam jadona ye matam lagi khodi observe tawba mini soccer organize tawba COVID-19 matam da mo ko na thawa hachang ya ma kona kiba alege matam lagi ising isaw la pa may holang ko ki gamata donation tawba goi isai da matam dagi matam mafam tai da so smaina tawkiba sikuma mayam se koina madwa mamam dang hai ro so loi ba nai roi sikuma makoina pangthokiba vaccination khangde adagi tai khangde makoina tawthokiba mayam si excellent na na noi sikuma club sina matam leba ko bigta smaina mayam gi khungi jati gi state ki oina mixer purak pada tungi hawa yaba angang sing da su madugi inoto pb na ba isona su sinbi sunu loina na koina ngasi Ragailong youth club ki sahi mudra manga su bagi platinum jubilee celebration na sida lingbi rai ba mayam invitation phangbi dona lingbi rai ba adege former player mayam adege koina invite to bidona matam degi yum kai panakraba khungi ningol mayam nungsi bidona mayam lingbi rai ba koina invite to bidona lingbi rai mayam bu ngam khai letran thakaba phangdu sari aina haiba matamda ho hai amani dang haiba matam sida koi yamna haiba te adura so mayamna committee na khara ngangbi da ya de haiba de ngang japani masigi yum mase 1961 da koi u hore koi club ke sida u lai riba keno se ase ajik podi leitre madu sigi matam da koi su u hawi yamna nungsi matam da 1961 da somai to dana ngasi pangthong riba sigumba sehi humdra manga sobagi platinum jubilee celebration sida my park pa ojusnu loina na koi miyam na hayang tunggi haura yaba ngang singda cooperation pb dana matam la khebi sakhat pa kalap ojusnu haiba hai amani dang haija daga misidagi tension jarge thank you. May I now take this opportunities to present a memento to Paul Maring Maigayngam Lung, former Ragailong Youth Club Education and Literary Secretary, for your dedication and hard work. Your contributions to the Ragailong Youth Club will forever be remembered and cherished. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause once again. We're going to bantaday mo Dr. Lagay ko. Apo tani kanganday na tongkuwi asay tong Ragailong Youth Club tong brief history na ret romay kang tana kamay tani kamay ragwang aso hiyamda may ilaw may sukandil. Patang ko program tatkay ni suna. May I now request our esteemed guest of honor, Paul Okram Henry, Honorable Former Minister, to address the gathering.
Ahanbada Ragailong Youth Club na sinba Platinum Jubilee celebration na may na dahil sa langyan biriba po ng putagat chari. Aduga loina na Jubilee celebration ki chininaw ipaicha nga sayuk tagi celebration sipo mapungphana ba chen biriba chen biriba po ng putagat chari. Aduga loina na imay bel mayam ipay pel mayam nga sayagi wana function sipo mapungphana ba langyan biriba po ng putagat chari. And aduga kaiba Ragailong Youth Club ki chininaw sunggusu segi sol segi damakta thagat chari ngasai nong je khaje khaje churak pa jai jake soli lau drabane dobo karai dai isori insan la kaino khangde sol je yam phajaju phajai lumju lumme yam nungai re. Thank you again. Ai je saina sukra kana bane ado mung na ga na pakhalam ni na di na roi. Thank you again. Aduna khanghau de ngasai ipa mana haibado khangde ipa haragadi yam ahan amuk man khani uncle haiba khana ha manaba wari mayam do tabada yam nungai history haibase history sina khoigi lesson oidoine karam kanda silver jubilee golden jubilee ngasi platinum jubilee yokibno haibase khalluba matamda uncle khoi ipa khoi mayam khanghau ramaroi akhoi su taba matamda wari oina bodi tari khalluragadi chahi do hoi yaudi yongninge amarom da ga yaudi yongningde haibadi 75 years se maturity gi haragadi phai ahan gi haragadi mu yongningde haitare aduna chumme masigi experience makhan mayama wari mayam su ta da ba yade khang da ba yade youth mayam ne specialist syllabus youth ke program ne yam nongai akhoi youth sina future pillar ni hairaga so hojik lairiba mawong seida lebak sida tawriba mawong seida ima mayam chelnau ipai cha mayam singsina yam precaution lawbaga loina na icha mayam singse afaba lambi da advice toba darkar laiba moment dumak ngasi Ragailong ipai cha chelnau mayam singna sillaga takpa moment namane haina lawjay aina di karigino da Manipur lariba scenario sidaida sumaina event ama pangthok pa haiba se yam labak fai haitare aigin haijero haira gadi karigino da aina aigi kendra na pangtha thagat pagi nattaba sumaina Jubilee sindana akoi chinina ipai cha sing sina sinbi dana inkhalai ba youth sing sibu takpi tambi bagi tanjama muk phangba se yam harau jai haitare adugi damakta muka hana thagat chari aduna mayam na hena khangi dongai ngasigil platform sidi one of the most memorable platform oi hogdori ne sidi marak ta pangthok pane mathangi celebration dadi kana gomba ipa icha laibak thiba kangku khradi amuk uba phangoi dori bane haitare aduna ngasigi moment se adum ningchang hogdoi ne haitare aduna yam phajaba moment amasu oigine khalle weather su nongai khangdi insang su yam hawgane tai ngasai uncle gina tabada ai budi chaja na hawai ai su khara ai chahi sidagi khara yam na ha oringe dadi yam pamjaram bane ado kathokre hajiti pamdre haitare tokre aduna yam nongai khoi mi ma gi achauba fish amasu sille tajai ichininaw singsina aina haijaga dobudi ngasi la aiba platform sidagi sing kaiba silli basigi maram duneba ghai maru ori basi akhoi celebration tawala e mayam yengbala e tabala e chabala e ado karigi selli bano haibadu akhoi history de kai dogre ado akhoi huji karai lei Ragailong se karam stage se lei chai 75 years sure 75 years Ragailong ichini now ipai sa sing se karamba stage se lei karamba platform de lei haibadu ne khoina yengadori base adona mayam libi khre ngasai uncle na haibadi Ragailong ichini now singe participation tawkiba mayam ari mong haibadi wa kiba mayam nongai kiba mayam loina baktu na ngasi platform sida awa se kokpaga loina na hayeng lakadoriba Jubilee akhoi achievement singdo amuk haiga doba numit lakadoriba ni haitare adona yam nongai sei ai chief guest su yauri atop wangang loi mayam su yauri yam kuina wangang jeroige
aduna aigini haijagadababu hojik laiba scenario sida Manipur yam wana lei anum kanagumba ipa ipal kharana hai Manipur ima kappaga lei kappi se karigi kappino haiba se khangba ma darkar lei haiba dune aduna ai amagi wa haidabida akhoi mayam se am alert oiba section minaba nungsinaba amaga thajanaba ga loinana hingminaba nungsina chananaba shanti oina lainaba honabada imaibel chinaw mayamna susinbiyo akhoina songamba mateng pangjarake hairaga ayam kuina loroige aigi site tagi mayam se am chauna susinbiri tai kitang mayam nungsina aigi site tagi kitang tokan oina lupa la ama kitang hapseramge hairaga satuntanga thank you so much. Tangkute, we are profoundly grateful for your generous donations. Thank you, Po Henry Okram Kameta. Before we proceed sa itong program, kamung kaugang tanglaba may puy may na nungoy kabamsa na dungsoy dunglaw po. Kung na asay tat kay ba may munghay kalon tui kang may goy na rin jangkom lo po na janghoye. Katangda ko sa itong guest of honor sunabam lalaba may po may bon pa may former deputy mayor Imphal Municipal Corporations kamay dagagan palalaw kung zanghoye. Mesti Ragailong Youth Club na sinjaba 75 years suraba Platinum Jubilee gi thoramda chief guest lengbirakliba Honorable Deputy Chief Minister Rosi Dekho Mapu egi taptagi khunge taptagi shu yamna nungaijaba phongdok sari ani shubada hariba Platinum Jubilee da function asigi chief host oriba lamdam asigi kendra asigi emire su oriba thangjam arun kumar busu ikai khunaba usari aduga ahum subadana ekoi matamamada kendra sigi emire su amba former minister wamba Sri Okram Henry mahapusu ikai khunaba usari aduga maruina khunna sigi kumpu kola amasung Women's Society ke President aduga hojik siliba Youth Club ki President asi punamok pusu aigi taptagi ikai khona bochali aduga yamna maroi badi ngasigi thoramasida mangda fambidiba ahalaman khona sigi ahalaman ima event aduga maroina youth sing khona sigi arapada mayum pangraga nataga hongdokhraga invitation pibida lapiriba khunasibu nuksijaraga makoigi masi function asida yawbinabi lapiba punamok pusu aige taptigi sum nungaijawo aduna hairiba 75 years Jubilee hasi Ragailong khunasi akoi miyamna Colombia 75 years haibasidi club ki konbani masi khunasi thaina 1891 swaidagi khundara aga haiba Manipur gi oina India gi oina yam maru oraba Indiana sakhangaba sports puthokjariba khungalampa adiba sports complex asida haiba Ragailong asi khunama oina leramba khunabani yama sanglaba
maming leiraba khun amani aduna masi laqiba asigumba khungi history ka loina na laaga hojik club si thaina ahal aman singda aina si thaga houdaba yadaba masi khun asida aikoi maroina masi club lingkhatpada thodang loramba ahan ahum khakki ming ai haijege ke gaifulung founder president ke kabung founder vice president ji lalai rong founder general secretary hairibo asi singsi ahalaman singi masi ekoi kaudana ngasimak asida maming matha magi photo hapiba asina takpadi khun asida leiribo youth sing ahalaman sing ima ibem miam sing sakibagi ahalaman asi khun asibu semgopada yamna mapung oina lorumba khun lama semgopada yamna kadagi thodang yam lorumba asibu ningsing biramba asisu ai ngasige program committee asibu yamna thagachabani aduna asi ekhoina 75 years celebration platinum jubilee youth club na sinjaba asi ekhoi yamna yengbiunu ekhoi gi punsi bagi punsi si 75 years hingna bagi su yam wana ekhoi home ekhoi gi punsi asi 75 years yodana kana humba hinningasu hingmangamdawa adu yawningasu yawbangamdawa magi punsi loiraga sakhiba yam yawkhrabani masi khunnisida aduga asigi khoi community sida asigumba yawba phangba haibasi aigi damaktadi aigi damakta orsu masigumba platinum jubilee da guest of honor oina phangjabasi aigi punsi gidi yamna nungaijaba amaniyana ai loje masisi ekhoina kaigi damakta masigi platinum jubilee aina masi pangthokriba sida aina kitang ai thamjage tampak asida akhoigi jerengromgi khul rongmegi khun yam lei 60-70 villages lei masida 75 years suba platinum jubilee pangthokpasi aidi irei ramdaba leirangda mande asilisu ahanba su orambasu yai yamna lebo fabani aduna Ragailong yukrapu amasi mo pangthopi bimakta yamna thagachaba phongjabani asigi magun masigi importance pangthopagi importance mipung khulingmana ahalaman punamak ngasigi function da yabiwa punamakna masi khoi khangba yam daka oi aduna aina muk thamjanibo point di hairiba Ragailong youth club hairiba asi masigi thodang lawrakhiba hekta club ama semraga mapung phakpa matam masidadi khunasina participate tokhiba aduga manipur ge damakta participate kange thodang lokhiba sports ama haiba Ragailong asi koi manipur ge khwaidigi chawraba sisi mitta represent toramba yam yauri manipur gi damakta represent toroga football da sanada yam yawm raga participate toroga manipur gi mai purpose yam yawki bani adu khak natna hariba Ragailong asida asi sports asida magi yamna advan matam maduda yamna sanarba si yam thurami adu sanabada yam puning tangami adu gi damakta manipur Ragailong asida akhoi gi mani sanabagi khulongsawa lawraga matam maduda koi government employee aduga MR khangde excise da khangde kai khangde yam participate toraga masigi yamna sanabagi kanaba phangkiba khul amani akoi kanogi valley de tawa khul marak sida aduna hojik phau sum charapam tamasida masi khul asina takni baji akoi amasu top top amakak lei Ragailong na the culture akoi traditional masisu focus to ba organization amakak leje
masisu kaigidokta masi organization si leiribano haibabu matamgi matungina jati amagi oiba jati amagi daka oibado aikoi yokkatlaga leiba Ragailong amani masi RCSDU haina masigi da isaishu jagoishu puthoraga masi todabia de jati amagi oiba masi tangai fadabani khunama leiba haibse jati ama leibani jati ama leibagi khunama leibani masi da culture haiba akoi traditional haiba religion haiba masi importance khanglaga chalakpa khunama ne na ai lojai ajna masi yamna nungaijai masi akoi jati gini Manipur apunbagi khak natana national level da akoi gi jati bo focus to bada Ragailong su thorang achuba lodana lakpa khun amani haina aigi thraptagi aina khangpada masi ai thamjage masina aikoina sumain lakpa matam sida akai ngasi mak asigi function tawribada aikoi yawa phangniba youth singda aina kitang thamjage youth haibasi youth karapta yauri bakhapu youth nate aikhoigi leiriba Ragailonggi youth singda aina thamjaningba amakak lei hojik leiriba ka India gi oina so national level go so international go so state go so jat marakta Manipur sida jati 34 muk leirapa jati sida competitive oiba matam oiraba Ijati fanaba aigi traditional kannaba aigi culture kannaba aigi religion kannaba natraga aigi ishana henaba aigi jati na henaba na complete tawrakpa matam ama lakpa matam asida aina thamjaningba point di aikoi youth sing ase youth khaknate ahalaman singsu dungai adubu 40 to 40 mathak makai da in request to janingi adu makhasu ain to janingi mamdi hojik matam asida competition gi matam asida lairik tambagi oisno amai oisno loin mak tamba matam asig matam asida ekoi isa da question amaka hangjaseba nasa na isa na aibo aranba satnaba yarakpa yabiniba si kaiginoba isana isabu aranba lambi satnaba Ishana isabu nishara laichu nabagi namakta yariba Ishana aramba thawak tawnabagi yariba Ishana aramba khongthang thangnabagi namakta yariba youth sing myam miyoi myam se hojik matam si thadok ama chummeba kaigi namakta ai ishana ai drug da laichu nabagi namakta ishana ai bu kaigi namak yahliba no ithan da question hangma matam yoreba Kaigidamagta ay isabu yu thaknaba lamcha phatanaba aigi isa si ishona sembiba yama senglaba miyoi ama oina semlakpa asi aina buga isabu arambada sumlamjingda chatlagena khallaga chaliba punamakse aidi ngasi 75 years Platinum Jubilee the participatory ba aduga tawdaba khunasida leiriba youth sing punamak asibu youth club asina thawdang lawraga nasana aramba lambi de chatliba punamak asa na masi kana amatena khama ngamoy nasana muk lep tabadi noi ipa na haisu no ima na haisu nase na haisu yaroi nasana ai aramba salise ai sabo ina lana purise ai ngasi de toklage ba makak lepa masangeba majumbagi thona adu leiba youth club members sing oiba daka oi adu khaktaga hariba Ragailong sigi magun se madugi hingat lakani Ragailong gi afoba se sum helakani masida ai sum request to zabani aduna hojik tawriba miyam ase hoji aina hailibdo nasana isa na arambar chatnaba aina ya thorubagi damakta masigumba yamrak matam sida hoji ai kitang matam milo khra tentak namakak thamjage masigi khudong sabroga suaina yamrak matam dagi neba hoji Manipur sida hoji charang na ba makak hojik leireba tangdu leita dana hoji sahi ahum
awaba ta leiriba masida ekhoi kai gi thodang kamai na kari thodang logada ge ba ekhoi gi manipur gi leiriba leader miyam sin gi opinion piba ngamdawa timing amak leyawa kai gi dongona mase manipur gi damakta lusingba miyam sina manipur se sumaina langni ba sahi langni ba misi mina thori hopna asa masi tawfam thokte tawbiya de haina chap chawa khulaw ama lawba ngamdawa timing haibido handak neba manipur gi representative MLA miyam civil organization miyam magi apamba magi individual interest khalmasina state ki problem degi praja gi awabada lai thoraga isa khaki interest leplakpa nganglakpa adu punamak aduna manipur si sahi ahum si langni bani habse mayam na khangadabani laiminariba jati tunga oijarkasu manipur se ekhoigi manipurni haibado thamoida thamnaba si kana thamgudawino manipur se kana gi lebak no kana gi mathau no kanba se masi parja miyamna khangdrasu khanghanbagi hona le kana gi mathau no se manipur da leiriba leader sing mathau ne ba makhoisina madu ngamlaktaba ngamdraba ngamchu ngamaroidraba masung timing de ama leibada aikhoina kai thodang loba tai ai tentang thamje aikhoi zik lagai rong da leiriba khaktana tna aikhoi jering longi rongmei gi community gi mathau kai da ka oi jati bi jati tungan bo khalon pira bong matamasida aikhoi yengadabadi manipur se nakhoi aikhoi jering longi thodang yama sound lei manipur se aikhoi gi state amani na thamoi de thamba masangi madu khaktada aikhoi ase ingna tapna lakpa lambi asida aikhoi soidana manipur gi damakta aikhoina leiriba state sida aikhoi jati gi contribution kamai ma tamda piga de ge amam tamsida asigum luraba timing da luraba tanja sida aikhoi gi contribution haibu aikhoi manipur sida kan aikhoi kaibi aroi manipur kangadabani sarang lariba punamak jati ba jati tungan ba ji communal riot thoraga cd ba khodi ba victim moriba idps leriba amaga sangya na daba thengnabi ya daba district amaga chakpa yarak daba asigum punamak asija kanagi daita no punamak asigi daita kanana lodui kanana tholino asi punamak asi khoi khangminaba masangeba aduna asigi khudong sabaloraga asigi issue gi choi katang haijabani aduna khwaida ekhoina khangadabadi aikhoi gi praja singa se isha gi manuina leader miyam representative miyam su civil organization su punamak asa isha gi hana khalma taragadi public gi issue asida pungning sangbasi watlakani aina miyamgi haiba wakhalonda miyamna aibu lamjing leba aibu leader ni puthok iba punamak se karana puthok panabu ekhoi praja se puthok pani de praja problem se amuk so ekhoi shop togudabadi lomda mangjin tharaga ekhoi soidana ekhoi tawakani khali ngasigi ekhoi honorable Deputy Chief Minister ama Manipur gi damakta yamna thodang loriba tribal marakta yamna thajaraga akhoi gi hariba issue sida peace ama puya nabagi damakta government na sinaragriba piriba magi Deputy Chief Minister ama oina leiriba akhoi gi lebak famni sida khoina si guest oin lak piriba maha asu akhoi gi hojik yang kan no na jari mana khoina honna bududa ishon su tambiraga masi athubu matamda solution production haiba wahai kitang thamjaraga ai tension jaraga
Tangkute pau tani sai ang lakang gai mai advice khatni intau mai sabon kang lagi gai mai saro mai kang ta. Tangkute, Tawni Nine Abame. Ladies and gentlemen, proceeding on, now we have space by respectfully request Siri Po, Losha Diko, Chief Guest, Honorable Deputy Chief Minister of Manipur, to kindly deliver a speech. This beautiful morning, I want to praise God for the life, the new life, a new day for all of us. And I also want to give my respect and honor to our chief host, Honorable MLA Sri Arun, my good friend, and also my honor and respect to my brother, the former MLA and Minister, Mr. Henry. My respect to the President and office bearers of the Ragailong youth clubs, all the leaders, all the special invitees, all the parents and the youths, and also the media friends. First of all, I want to congratulate the Ragailong Youth Club for the long journey that you have struggled and reached 75 years of your journey. This is a very great achievement, and seeing all your achievement read out just now by our leaders, it is amazing, and you are to be praised for all that you have contributed for yourself, for your village, for the state also, and for every one of us. Once again, I want to congratulate all of you for this wonderful day. I'm so happy to be here today, to be one of your guests on this special occasion. Aigi Executive Engineer, Mr. Ajin, Masi Sanapati da Lebne, Adu Mishu Yam Paba, Adu Mana. Sir, Akoigi Ragailong Youth Club 75 years program, Achoba Ma Pajabama Lebne. Nang aduda chief guest oina lapio haina haiba adu mana haibida. I said, what is the village? Kuri kunno haibida Ragailong ne haina haiba. Oh, you are from that village? Hoye alake yam phajaba khundura haibida hoye hayama chugo adu maina I nakoi khunchi tai. I have been hearing about your village so much. I have seen also manundadi chandri nasina first time chanbani. But I have heard about your village so much. Aduda I lake haina lapa. Aduda akoigi ajin na kobani na kirishu khande no atupadi. But I just said I lake because that is a very beautiful village, haina. And I feel this village is the very, very lucky, very fortunate among the Naga people. Among the Naga people, you have a very beautiful village, placed in the heart of the city. Even in the heart of the city. We all have to praise God for this. Fortunate mi amane. I am so impressed to see all of you here. Masida youth club gine hai na muka all the elders, ima kweshu, all seniors kweshu, everyone, the youths and everyone is here. Mi mayam lebu ko adishu yam phajaye. Akoi chanapati rom dadi youth already yukatta, women already ima khoi khatta, adu council gi already ahan khoi khatta, adu maina
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯐꯖꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ but yours is different yam appreciate toy ada ajingi wa khara haige na si jubilee ni na ko masi mi yam phabne mana lakke dai bo kore I should lie adun before I came here for my my tooth khara treatment over Dr. James dege ajin sahab na lapa this is my village haina magi church u hale and then I met his wife also magi nupi shu unai nupi du masa yam phajaba adu jinsi sanapati lero to sir I bolo to pio sanapati lenin de na ya ba mana kurignu asi officer si mi di sanapati lege pusa su pigen haibne ma di I thokro ga sanapati lenin de na haiba adu da aina sida magi nupi unaba magi church uraga masi kita munine nupi yam phajabagi go thadon indeba adu mai den lebini ai adu khale ai adu ga church phajaba mas mana sai as agency ishwar ge blessing yam pamene haina ina uba aisu agi testimony agi life history su agi ipasi pastor ne kanna pathana to bane aibo masi politics yam pambane politics da mana aibo kana pathana to bane akoi gi khunsi sanapati da pomui maram thangal mausi first Christianity lapadu ai khunne madu ai ipana pastor oiba mana church RCC first RCC building shabdu mana masagi pusa puthorga kanna shabiye adu matumda upgradation to badu aina I involve personally financially also I pay maximum I church shabadu I involve to be aduda I bo deputy I minister kare MLA kai aduga deputy chief minister ka bachidi I never dream nang deputy chief minister pigna ibda aina ishorda hanbani I ask God why me Lord why did you choose me to be deputy chief minister I do not deserve I mitelon su khande how can I handle this and I ishorda hangeba and it's all because of my prayer of my parents and my people and I ishorda I praise God for that so maina I lapane adu ajin sahab gisu uraga I really appreciate adu mana korapagi nachi lapane I'm so grateful to him and all of you for giving me this opportunity akoi gi chief minister ni Rio Nagaland chief minister Rio he is I'm related to him adu ai gi president su oiba politically we're good friends mana hai zeliron pui khoisi I'm grateful to them I'm grateful to them because in Nagaland they have done so much influence so much impact moi gi damok moina jaluke perenda mi yam lebne aduda moina phajaba PA contribution PA and that has impacted my government my people in Nagaland haina mana hai sports da su kiri su they are very constructive haina na khoi bo yamna appreciate to bani ko you have been doing so well and in this particular village yamna advanced oiba highly educated oiba there lots of employment very decent village masi thopashi yam appreciate to way let us continue to praise God for this I see when I was very small I was in class 2-3 I used to come down to Imphal because in Dulaland I have a relative moida laraga matam laiba matamda I used to go this side to Komalampak the bus parking area those days there was no building one lone house was there I saw and we akhoi di nga phaba lapa football sanaba lapa adu matamda na khoi gi khunsi udeba gumna ko lebidi le adubo mi su masa phajaba su amasu ude adu matamda hojidi yam phajare mi mayang ko
Asomena, I was wondering how God has been so good to all of you. Ishona blessing young people in a ko. No, I get Zeleron Puishi. You are doing so much. Handa Gishu Yamone. MCS gi resolve Topaduko. No, Mika Yawe. Who did Mika Amaposhu Yode? Ama Yobo Male Handicap Ama. So I was so progressing. I said, why? Why these Zeleron Pui people are progressing so much? Yes, that also there, hard working also there, everything's there. No unity level issue ne. So, nakoy di yamna. As today, I am mitelonda pachan haireko na chitiko. I thought, I don't know whether you understand my mitelon or not. I mitelon si yamwana. Lebrina tushin loger shu matam leiteba adumaina akhoi yam hoya ai among the politician aina khwedai wabne because mitelon khandeba ko ai gi mitelon khandeba akhoi kuli khoi minister khoina wa kari kari haini moi mitelon gi khoi gumna slang da haibda ai bata deba adu aina bata de su hoi haibda moi mi ayambana as machine pasi machine milisi minister si kri haibra ko bhata bra ta de braina moi confuse cha ta ba ko adu basu ta bne adu maina I see am boy adu anyway today I'm trying my best to talk to you in Mitelon adu maina na khoisi lebone you have a lot of things to contribute to our state na koi ki culture su yam phajae you have a very good a beautiful culture the custom no we dress su yam phajaba among the Nagas Zeleron Kwegi dress na pajay. Nupi Kweshu, when you put all your meklas, all these beautiful, colorful, Lebaniko, Adukana Kwegi dance do. It's very beautiful, like just like Miteis. Mitei Kwegi, the cultural dance is very far, very, very developed. But among the Naga, Nakwegi, Zeleron Kwegi dance na pajayaba. That is what. And my people, I'm very popular in Nagaland. I see young popular in Nagaland, Naga women, Shu, Naga Hoko, Shu, Naga Student Federation, Tenimi, whatever, I'm popular. Adu Nagaland Chapa Matamda Mohena, Haye. What can we learn from Manipur? What they can learn from Manipur and Hangeva? A lot of things. Handak Shida, NSF, Naga Student Federation, senior Kwechu, ex-MLA, ex-minister Kwechu, mi kuntrala eva. Just to congratulate me because I became Deputy Chief Minister. Moina, they are saying like that, and then I hosted them in the Classic Grande. I brought our Mite Manipuri dancers to come and dance, and I told them, see the culture, see the dance, how they have developed. All over, even film, whatever. We have done so much in sports. We have done so much. This is what we can learn. A lot of things we can learn, but a small thing I want to show, Haina, Moibo, organized Topiba. Your dance is so beautiful. Nogi nahoina Zeleron Puina Hojik, Nogi cultural dance Shemraga, gospel gishu, church dashu, during within the show, festival dashu, tongan dance torga, Ishorbo, worship the Bam Tamdashu, you have a very developed, very good dance. So you continue to praise God also. Adu yam pajaye. Gospel ishe gishu, now is Zeleron Puina dance torga, Kenotobadu. It's really, really beautiful. No one has done like that. Akoy tangkul, maupo midi, hoit, anoko, war dance kata toba. Adu to no, akoy so change to rohena. Handak akoy maugi nupi akoy so, naugi tamraga kara hoba hoy hadnakche. Handak recently they have women cultural festival agi campus da toba. Am pajana mo so improve toba hore. Adu aina no i Zelerongi isheidu gospel ishei gumba no i traditional dress hampraga dance toba adugumba ampa meva. I used to see in my YouTube every day when I have time, and my wife is jealous of that. I gi nupina jealous kaya bako kuriganu nang Zelerongi picture kata yandira lere nako adu she was suspicious adu I gi nupishu mashadi phajabne na shishu lao haina wadu ma ikaya na lakte adu bona wishu uredi ashidi yai haignego
So, but she is jealous because I like your Ragailong dance and culture. Go. You have a lot of things to do. Now, finally, finally, you are being placed here in a very, very important place. What you can do now, you have to contribute to our state Manipur. You are very fortunate. So you must contribute to our state. Now, peace is only the way for us to grow. Peace na tradikari togni. That's why you give your best. Don't expect from people. Mo na puro pikini government na puro pikini hay na ngai guno. But you give your best. You give your best. You contribute. Adu yam darka oire. Now is the right time. Narang lahang ako'y ban blockade, agitation ka na tore. Narang shu 5, 6, 7 group of civil societies clubs came. All the MLAs are in the chief minister's bungalow yesterday, waiting for that agitation to be over. They came, muy lapane, turuk terek lapane. The same agenda, 7-point demand. Same agenda. 5 of the 7-point to the only 2 is new one. Angang ani hakiba, okulda ani hakiba, adukata niba. The rest all continuation. Why our people are so like to go for agitation? Sports chanaba gumna. Everybody wants to go for agitation, na? Ako'y Manipur ki mentality si oireba. Unless until there is peace, we will not enjoy life. We will not bring development. Ako'y sikiri darka oibra. When you have a lot of tension, today like you have achieved so much. 75 years contribution people don't know. We all enjoy, no? Adu bo prithibida labor matamda. Adu problem, she tension, she authority. What is the point? Ako'y na we all believe. Mimayam one day we all will go to heaven. Ako'y shirdi heaven chakini na mimayam believe to go. But we don't know how beautiful, how nice it would be in Delhi. In heaven. In heaven, go. Heaven. Now is the heaven in this earth. This heaven. Heaven in Nishidashu. Aduda enjoy toshe. Not ready. If you spend your life with worries and problems every day, what is the point? So you must enjoy one day before, otherwise you will regret. What do you regret? I have lost my time, wasting my time. We used to regret when we are sick and about to die. I have not done this. 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 I wish I get recovered. Ishore I bought chance amara pio. I will do that. And me mayam expectations in adu prayer do adu niaba. But it will be too late. That's why now you are here in this beautiful village. Ishona people in a go. You must contribute. Our state Manipur is a very beautiful state. The only problem is that people don't want peace. People don't know how to keep peace in front. So being a good person, God blessed village, God blessed person, why don't you also contribute? You are contributing, I know that, but contribute that. In any field, in studies, in service, in sports, or in any kind of your life activities. Therefore, while congratulating you today, this Ragailong Youth Club and the whole community, I congratulate you once again, and I appeal to you, you must contribute. And from there to there onwards, another celebration is going to come, that is centenary, that is 100 years. And tomorrow, today you have completed 75 years log ren ago. Hayenchi office bearers koi club member koi next 100 years akri toshera. That idea will come in your next meeting. That I believe. Madu akoi shi pusha thamshe, pusha khaishe, pusha chef toshe, adu celebration toshe, adu ba lakni. But all our people are like that. The church, the women, the youth, the society, the village. Next 75 years, next 5 years, 25 years, another Jubilee. They all think of money. But that is not important.
you should now, from now, you should plan that how much we can contribute in these 25 years. Contribute to the state of Manipur, to our neighbors here, and how much we can bring development, give education to our youths, pray for the development of the youths, pray for political leadership, pray for employment, pray for peace, pray for bringing our youths to the best level. This time, 100 officers lere. In the next 25 years, we must target for 200 officers. As for example, adumana toredi nakoisi yamna important oiba kun oibanina. In the heart of the city, you have to play a very, very big role to contribute for our people. And in the name of the Naga people, you must do that because you are now in a very, very advantaged position. Akoidi why? Akoidi chinda lebini nako. Now you are no more in the chin. You are here in the valley. So I want to request you for this finally. So with these few words, I am so blessed to be here today, and I praise God. May God continue to bless each and every one of us. Thank you. Thank you to our chief guest, Paul Losi Diko, for sharing a kind words. May your journey and contribution continue to inspire greatness and light the way for others. Now, it is now my privilege to invite our esteemed chief host, Paul Thangjam Arun Kumar, Honorable MLA 15 Wangkai AC, onto the stage to address the gathering. ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ Ragailong Youth Clubna sillaga pangthokliba Platinum Jubilee Celebration hairiba thoram sida chief guest ona lengsanbiriba thoido engdokna ikaikhumna jariba Honorable Deputy Chief Minister Mingona Panjarabada Paul Losidiko ai kai kumno ucheri loinana ngasigi thoramasibu preside tobiriba President oina leibiriba Ragailong Youth Club ki Paul Gainalung Kamai ai kai kumno ucheri loinana dai election biriba guest honor punamak kai kumno ucheri loinana mang the election biriba Alaman Singh Marumapang Singh Imaibel Ichilche Kwai punamak masung ngasigi thoram masibu coverage pibiriba media ge ichilao sing ai pikai khomno ucheri aduga ngasigi thoram masida invite phangdana lengbirliba tongan tongan ba jaga dagi lakpiriba maruma pangchal che kwai punamak pusu ai mai kai dagi ai kai khomno ucheri ai han han bada sigumba yamna yaifraba numita sida matam sangna miyam gi seba torglaba club ama Daigi Maiki Digi, I congratulation Tozari, Amasunga Yaifa Pausal Pizari, Matampuna Makta, Miam Gisaba Toba, Nambadumba, Klabama Urisunu Haina, and Isogi Mapam the Su, I told Nizari. Nasai Agiamba, Maring Main Havirambado, Chumbani, Equi Ragailong Clubs, Ragailong Hariba Kunasi, 1891, the Semakpa Club. Asengakpa khul lamaneba sigi khulsi kamaina leramge dasai loina thambirame ina kupa yum khara leramba adagi mathakta ekoi leiriba club to ho ekoi check na karina saba jingana kupang amdaba adubu matamda leibire mamba halaman singduna lekai ama leyakadi lekai duma chaukulan ge hai taragadi club ama thamdaba yade haibagi wakal londa club ama tharomba aduga ngasidi Ragailong hariba khulse adugi mati hongre matamdugi khulduga hojik leiriba khulsigadi yam thina khenakre ngasidi khulsida Yamna matik char about doctors, mayamam laire, engineers, mayamam laire, atopa profession the labor, tabak, go menga, chocho, tabak toba, mayamam laire, entrepreneur the mayamam laire, my bill sing, kang heraba sing later, halaman, mayamam laire. Adubu, I queen a simadu laire, haragasu, I queen a matam to the halaman, Tambiramba,
क्लब की चटनबी क्लब की कानबदुदि अखोइन ngasi kautokpa langani karigino matamduda tawrami kari tawrami karigumba thabak afama tawba kanda competition thambirami hangam thabagi sai haibiramado ok loibagi sai haibiramba lunan bagi yum kai khara leibisudasu amuka henna competition tawdana yum sing kamaina nan lunan legedage gaibagi maduda competition tawba faja ba idea halaman jingduna thambirameba ngasi su Ragailong do madugi chanabi do adum mami taduna de leiba ui adum fajana karigumba thabak ama tawrpa kanda club se duki matik unity lei akoina su angang oringida RYC se dum yam fajana akoina khangakpa club amoi football club amina ai samak su football yamna pamjarakpanina akoi sisimit kari kara angang oringida yengba chatpa matamda akoi lei aduga अखोगी साइरिबा अखोगी कबुई जाति सिसु अफाव अफाव प्लेयर में आमम पुथोअम्बा दुम्बा जाति मने अखोइना दुम मिंग पनबे याय अखोगी तम बसंत कबुई अदुगी मनी गांगमै ngasi ngasi dai zal tension biriba अखोगी काम अखोई याम्बा निंथौजाव खुनजिगिनी यामनो पॉपुलर रंबा प्लेयर नि मतमदुदा सुमाइन तौना फुटबॉल प्लेयर याम पुथोअम्बा अदुगुमा जाति मने अखोई कबुई जाति सिसु अदुबु ngasi di sum tamna खरा खरा हंथरकपदोंग तोई मसी करी मरमगिनो लेबिबा सुगुंबा क्लब सिंगदसु नैनबी बदका ले RYC मतम अमदा सिसिमित याउदन खोतना फजन याउरमे दुम ngasiदी RYC सिसिमित की क्लब टूर्नामेंट दा अदुगा तोंगान बा टूर्नामेंट दा याउबदा ngमक्तबगी फिबम अमा लाई मसी करीगिनो मतमदुदा हलमन सिंगदुगी मतमदा पैसाजु थोक्तिङै पैसाजु लेत्रिङै अफबा क्वालिफाइड ओइबा मी लेत्रिङै दा थोकपा ngममगा ngasiना करीgi ngमद्रिनो हाइबसी मसी अखोइना खन्थबगी मतम दरकार ओइ हाइ नाइदी ai तमजगे अदुगा अखोइ क्लब पैसे दुगे मतिक दरकार लेकाय अमा फबदा करीगिनो आदि निसानु सा थिंगयारसु क्लब तुना तुगुंबा अखोगी रिस्पांसिबिलिटी लौगदोरिनी करीगुंबा एपिडेमिक अना एकी कनुम लायगसु क्लब तुना रिस्पांसिबिलिटी लौबीगदोरिनी लेकाय इसगी लु नानबगी करीगुंबा मतौसे हरसु क्लब तुना रिस्पांसिबिलिटी लौबीगदोरिनी सुमाइना हिरम खुदिमक्ता क्लब ना रिस्पांसिबिलिटी लौरगा लाकपा दुम क्लब अमने अदुना ngasi Ragailong gi thaba ma torokpada sumba club ama leibasina aikoi thabak se ek tobu kan mapung phaba ngamise masigi maramnani na ai haijaningi aduga kabui jati अखोइना सुम पंजरबदा मणिपुर दा लेरिबा जाति सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी हेन्ना मसागी लाइनिंग लाइसों लेजबा मसागी कल्चर लेजबा जाति सिंगी मनुंगदा कबुई जाति सु अमनी अदुगा याम अतांग मियोय कया पुथोकिबा मियोय कया पोखिबा अदुगुंबा जातिनी अखोइना मिंग ओइना पंजरबदा अखोइ इमा रानी गाइदिंग नुम पनबे याय गसी निंगसिंगनि मैम पुनमंगना इमा रानी गादिलुंगबा पोगिबा जाति नेबा अदुगी मतिक लेबा पुनुंसिबा लेबा किदमत खनबा लेबा किदमत कथोपा मजादिगदमत तौबा ngamba अदुगुंबा इमा पोखिबा कनो नेबा अदुगुंबा जाति अमनेबा अदुगी मथक्ता अखोइना करि हान खनबा मेडिकल लाइमदा मतम मदुदा अखोगी कबुई सलाम माइबा काइना लेरंबा अदुगुंबा हेल्थ की लाइन दा अदुगी मतिक मगुन लेबा मी मैम अमा पुथोखिबा ngasi youth की प्रोग्राम ने ngasi जे youth डाय कांदा खो कना निंगसिंग बियाय अखोगी हाइपो जादो नाम हाइपो जादो नांग निंगसिंगम थोय youth दि मागी चई कुंतरो की पुंछिदु द मानम जाति सिगे कई तोरंबा लमदम सिगे कई तोरंबा हाइबसे अखोई ngasi की youth न खंग दरकार लेबा मतम दुकी youth हारेगदि हाइपो जादो नंगोंबा अदु ngasi की youth ना लेरिबा youth सिंग से तुंगदा लाकदो फ्यूचर youth सिंग ने कई तौगदोबा हाइबना चिंग बसी मयाम जे खोई लोइना खंग दरकार लेबा अदु सिगुम मयाम से तौरगदि अखोई फजना कोई चौखट पदो ओरकनी अखोइना काउफम थोकते हाइरम मेबत लाइबिरिम इमा रानी गाइदिलुंग काउफम थोकते सलाम आइबा काउफम थोकते हाइबो जादोनं काउफम थोकते अदुना सिगुम मयाम से तौजे हारगदि अखोइ क्लब अमा फजन रन तौबा क्लब अमा लेबा हाइबसे अखोइ तंगाइ फदे हाइदना आई थमजगे अदुगा मथक्ता अमुकसु अखोइना सुम पलकपा याबसी ngасai हाइबिरमबदो साइ पीस लाक्ट्री से पीस से लाहनजे हाइबा कांदा अखोइ मणिपुर दा लेरिबा जाति अमा खकना पीस लाहनबा ngमोय मणिपुर हाइबसिदि जाति मयामना पुल्लगा लेबा दुंबा जा अखोइगी स्टेट अमनिना माइकै दगी लेबिरिबा जाति खुदिमंगना अखोइ पीस से पुरकनबा होनबदा मतेंग पांगबियु थौदांग लौबियु अदु ओरगदे अखोइ पीस पुरकपा ngमगनी नतना जाति अमा खकना अखोइ पीस पुरकपा ngमोय दुना पीस पुरक से हारगदि अखोइ मणिपुर दा लेरिबा जाति खुदिमकी रिस्पांसिबिलिटी ले हाइबसमसु आई थमजगे अदु ngasi याम नुंगाइजे सिगुम यामना स्पेशल ओइबा प्रोग्राम अमदा आइबसु कोबिरकपा आइबसु इनवाइट तोबिरकपा अदुगा करिगुंबा क्लब असिगी करी दरकार लेबा कांदसु निसिंबिरकपा आई अदुगी मतिक आई नुंगाइजे सिगुम यामना तांगलबा प्रोग्राम अमदा याव फंगजबा अदुगा चीफ होस्ट ओइनसु आइना यावजबा फंगजबसे अदुगी मतिक नुंगाइजे अदुगा अतै तै हंजिनसु आइना हाइजदुना लाए ngasisu मुक हन्न थमजरमबदा रगाइलोंगी लेरिबा लंबी सिंग असि अयामना रिजिट पेमेंट हाइबा प्रोग्राम द लोइना हापगा लेरबनी तौबदबो हौजिक्सि लेरिबा मणिपुरगी सिचुएशन जिना
Manipur की situation जिना अखोई की थबक सुगदोबा मोगी मापान दगी लाकपा सिनमी सिंगसे खर कीदना चटखिबा अदुगा मोई कंपनी की लेरिबा मशीनरी सिंगसे पुथोरकपदा मई थागी केदरा खोट केदरा हबकी लेरिबा इरांगसिना तौदना कीदना पुथोरक्तबा अदुना मरम ओरकांदा थबक इंखांग तौबदा खर खर तपथबनी अदुना मसी सुंचोई सुना नकी इरांगसे खर हंदरअगदी मसी की लंबी सिंगसे रिजिड पेमेंट हाइदना कोई सीमेंटेड हाइबदो अदुगी थबक तो लोइना यावरबनी नाकन की ड्रेन फजना चलानी स्ट्रीट लेन हापानी अदुगा लंबी सिंग असी फजना अखोगी रिजिड पेमेंट की सीमेंटेड रोड ओइरगनी हाइसमसु आई थमजरमगे अदुगा तोंगान तोंगानबा अखोगी चाखोत थोरांगी करिगे करागी लाप कांदसु आई दुम आई थाक आई साइटगी आई अंगम तौजगे हैना मसिमगसु थमजरमगे अदुगा लोसिनजरकपदा यामना तोइना ngasi प्रोग्राम से सिल्लिबा अखोगी ऑर्गेनाइजर सिंग नाइंगोंदा सुम हाई ngasandagi ji handagi program si sida changiba machak sing chair khangde sofa khangde sound khangde si mayam ji sum pango na haigalli ado aina khanjum khanjarakpada masi pangbasi karigino di arun enterprises se hogiti mla orubadagi agi ming de su leitre masi outsource toktoga leigre aduga masi pangam chakhrakadi masi ngasi chi boss ne tormaga sofa khara pangselama sound khara pangselamaga chokri khara pangselama chatkhre na haina rakada na khanba aduna masi ai masi ki dukan ki pesa से तुम ऑर्गेनाइजर न पीबीरो आई की साइट तक लुपा लाख अम मखाई हापचरमगे हैना आई थमजरमगे अदुना अदुदगी दुकान के पैसा तुम पीबीखरो अदुगा चौकी नुंगी की दो आइंगोंदा आइना पांगमने ना हाइजररोय आइगिदी पैसा ओइना पांगजरमगे अदुना दुकान के पैसा तुम पीबीरो हैना ऑर्गेनाइजर की मफम दई सेंगदोक्सेन अदुगा मतम पुनमक्ता आरओआईसी मियाम के सेवा तौदुनुसु लाई मतम पुनमक्ता तौबो ओइसनु तौबो ngамबो ओइसनु हाइने सोगेम फमदु थोंजरी अदुगा अखोई जाति मणिपुर पोपद इपा इपुना थम्बीरंबा कल्चर सिंह इपा इपुना थम्बीरंबा लाइनिंग लाइसोल सिंह साई ओपनिंग थारीबा जगोईदु यंगबियुने कबुई डांस मैम याम पॉपुलर होइबा मणिपुर बु सक ताकपदा इंडिया बु सक ताकपदा मसिगे जगोई से तुम पूरगा चलगा लेरबने कल्चर की टीमना सिगुम दुक्ति फजगरबा कल्चर सिगुम इपा इपुना थम्बीरंबा सिंहसे अखोइना मांगहन बतारगदी अखोइ से सीना हिंगना सीबगा चाप माने अदुना अखोइ मसिगे मैम से कल्लगा थंब दरकार लई हौजिक जगोई तो नुंती की साबियो आगांग सिंह नहारोल सिंह हौगलगली मसा मौ फनिंगबा फिगर सेमनिंग मैम दो मधु की जगोई तो सारदी एरोबिक चत्रसु जिम चत्रसु यारनी अदु मैम तोरो अदना अदुदा नतना तोंगान तोंगान बा मैम अमसु अहल लमन सिंह थंबीरमी अखोई लेतब मतमदा तौरी पांगथोइबा रिचुअल की मैम अमा सिगुम मैम से अखोई लोइन ngaktna प्रिजर्व तोरगा थंबाइबसे अखोई जाति यमोइना पुबगी अहल लमन सिंह थंबीरंबा अदुगुंबा तांगलबा खुदोल सिंगदो ngaga thamba se khoi punamaki daitani haiba wafam kharache thamjaraga amukusu hanna RYC Ragailong Youth Club ta agi maikai dagi ai congratulation pizabo loina matam punamakta hen miyam gi sewa toba ngambo oibiu haiba wafam kharache thamjaraga mayam punam bu thagachari. Thank you so much, Paul Thangjum Arun Kumar, Honorable MLA 15, 1K AC, for sharing your thoughtful and inspiring words.